iki gitondo maginga ya ingabo zaturutse i Burundi izongere mu bice bigiye bitandukanye biyemeje kujya mu bice bya Kamanyora aho maginga ya Zaru n'ingu ndetse na Kiriba ubona yuko abasirikare ba Fdnb ndetse na Fardc bakomeje operation zikomeye cyane. No operation zikomeje gukorwa n'igisoda cy'u Burundi ndetse na Fardc mu misozi itandukanye inyuma ya Uvira. Mama 23 yo ikambitse Sanje na Ruvungi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko FRDC iryamiye amajanja yiteguye gukomeza gukurikira Mama 23 n'abahibu ndetse n'abanakonda bamaze kugera mu bice bitandukanye. Ni biri kwa kani mu undercovers tugaragariza uko ibintu bihagaze. Umwe mu undercovers ati abanyekongo barenga igihumbi bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze. Twamaze kubakira hano muri Kamanyora bari gunga ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 tuvuye muri uyu muji. Arakomeza ati abanyekongo barenga igihumbi bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze umuji wa Uvira nyuma yuko twari tufashe icyemezo cyo kuvangaha. Ni mu gihe kandi abazarendo n'ingabo za FRDC binje mu muji ku itariki ya 18. Umuturage waganiriye na radio BBC aravuga ko hatangiye kumvikana urusaku rw'amasasu ruhoraho araswa n'ihuriro ry'ingabo za leta. Umuryango wa societe civile ukorera muri Uvira wo watangaje ko hagati y'itariki 19 na 20 z'ukwezi kwa mbere abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR n'ingabo za leta na wazarendo bashimusa abantu benshi babajana ahantu hatazwi, aho abo mu bwoko bw'abatutsi bahunze umuji wa Uvira babarirwa mu miryango irenga 300. Benshi muri bo bahungiye muri centre ya Kamanyora iherereye muri territoire ya Warungu ahagenzurwa na AFC. Umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka yatangaje ko abanyamurenge bibumbiye mu miryango irenga 200 aribo bahungiye muri centre ya Kamanyora bavuye mu muji wa Kamanyora. Umuryango Human Rights Watch uharanira agateka kazina muntu wo watangaje ko hari abashatse guhungira mu gice cy'imisozi miremire gihuza territoire ya Uvira na Fizi na Mwenga ariko iwazarendo ibima inzira. Abanyekongo biganjemo mu bwoko bw'abanyamurenge basobanura ko batekaniye muri Kamanyora ariko ko bahangayikishijwe na bagenzi babo babuze uko basohoka muri uyu muji wa Zarendi kabayisi boroka ibijyanye n'urujya n'uruza. Hagati aho rero ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ryo ryatangaje ko ryagombaga gukura abarwanyi bayo mu muji wa Uvira mu gihe wari kuba winjiyemo ingabo zitagira uruhande zibogamiye ariko ko bitashobotse bitewe n'impamvu zitabaturutseho. Umuvugizi wa AFC Kanyuka yasobanuriye umushakashatsi Dr. Bojana Karibari ko iri huriro ryubahirije byose ryasabwaga rinafata ibyemezo bikomeye birimo kuva muri uyu muji ariko leta ya Kongo yo ikomeza kugaragaza ko idashaka amahoro. Kanyuka yavuze ko AFC yari yaramenyesheje abahuza kwizasiga muri uyu muji abarwanyi bazaba bagenzura umutekano mu gihe bategereje ko ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho ziwinjiramo ariko ko zabazanze basaba ko bawuvamo. Ati hari politike ibiri inyuma, hari abantu benshi byabaga icyo gihe twashobosobanuraga ko tutava muri Uvira ngo dusijye abantu, niyo mpamvu twasize itsinda ry'ubugenzuzi kugira ngo ribabungabungira umutekano muri Uvira ariko ntibemeye ko rugumamo, twabakuyemo iryo tsinda. AFC yatangaje ko mbere yuko ikura mu muji wa Uvira aba barwanyi bari bawusigayemo yamenyesheje abahuza ko itazabazwa ubugizi bwa nabi buzakorerwa abaturage abawutuyemo kuko ari ryo ryahungabanyaga umutekano wabo. Mbere yuko agira ati mbere yuko tugenda twaravuze tuti AFC M23 yayitandukanyije n'ibizaba nyuma ya byose, niko Kanyuka yabisobanuriye umushakashatsi. AFC yatangaje ko itazi niba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zizajya kugenzura umuji wa Uvira
ashingiye ku kuba ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo naryo ryarawinjijemo abarwanyi babo bakawuvamo. Yagaragaje kandi ko yababajwe n'ubugizi bwa nabi bukorwa n'imitwe ya wazarendo n'ingabo za leta ibiri bari gukorera abaturage muri uyu mujyi kuva bawinjiramo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2026, burimo ubusahuzi, gusenya inzu n'insengero ndetse n'iyicarubozo. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2025, AFC yatangaje ko igiye gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira yubahiriza mu minsi ibiri kurikiyeho. Itsinda ryari ritegereje ko ingabo zabo zigomba kuba zaza nkuko rero bigaragara kandi bivugwa. Hagati aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko ikaraminaho Fdnb na Fardc ebongereye ingabo nyinshi. Reka tubaze Roko informa wacu Safari twongeye kubona ku murongo wa telefone nyuma y'igihe kinini bitugora bitewe n'ibibazo biri muri ya mujyi. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa 4 w'indwi ku igenekerezo rya 22/02/2026. Kugeza ubu bihagaze gute? Ni ibiki bikomeje kugenda bigaragara ku birabana n'umutekano mu bice byegereye Uvira? Amajingaya bikomeje kuba bibi cyane ndetse byafashe mu bice bigiye bitandukanye bya Uvira, aho ku cyambu cya Karundu hakomeje kubera ubusahuzi bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho twari twiteze ko 23 ishobora kuba ikiriho, ariko bugaragara ko iyi Uvira yose yamaze kugerwamo n'aba Fdnb ndetse na Fardc n'aba TDF bari mu kazi gakomeye cyane. Bafashe umwanzuro yuko nta yindi mikino, nta yindi gahunda n'imwe hari, ari gukomeza kwavansa bagafata ibice bikomeye byose. 23 yari yafashe. Majingaya bari mu nzira ziri kwerekeza za Runingo aho bageze za Kiriba. Majingaya rero abasirikare bakomeje kongerwa mu masaha y'umugoroba n'ubundi hano muri Fdc hongeye kuza batayo zigera muri 3 zaturutse Burundi, bivugwa ko ari ingabo z'aba Fdnb. Noneho bakora mu rwego rw'ubutasi. Urumva ko bashaka kujya bajya mu ikorwa ry'ubutasi kugira ngo binjirire amakaritsiye yose aho, ndetse bivugwa ko tayari byamaze gutangira abasirikare bazi iby'ubutasi ku rwego rwo hejuru bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Urumva ko rero ibintu byahindura isura Majingaya. Urabona umutekano uko umeze, uko uhagaze. Nakubwira ko uyu munsi ari umunsi ubwo twabara ko ari nk'uwa gatanu, kuko ni umunsi wa gatanu ingabo za AFC zivuye muri uno mujyi wa Uvira, ariko ubona ko byamaze guhinduka ku rwego rwo hejuru. Kuko wenda nabibutsaho gakeya, 23 yavuye muri uno mujyi ku wa gatandatu kiriya cyumweru cyashize nimugoroba, ni mu masaha y'ijoro. Urumva ni iminsi 5 twabara yimbitse, ariko Majingaya ibintu bikomeze kwihinduranya, ndetse ubona ko nta gahunda yo guhagarara, ndetse gahunda ihari ari gukomeza bakavansa bagakuramo ino axe ya Pendolzizi. Niyo gahunda ihari, bitewe n'abayobozi b'amasheseri tuba tuvugana n'abamateritwari, bari kuvuga ko gahunda ihari n'ubundi ari gufata ino axe ya Pendolzizi. Urumva rero ni urugamba rukomeye cyane. Abantu bari biteze ko wenda ubwo 23 ivuye mu mujyi wa Uvira hari bube umutekano ndetse n'ubwumvikane, ariko urabona yuko noneho ahubwo aba basirikare b'aba Fdnb na TDF bafite uburakari bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho bavuga ko batagomba Majingaya badashaka iby'ubwumvikane ndetse n'iby'ubuhuza, no kubivuga ku munwa, kuko aho ukata hose urasanga bavuga abaturage nyine basa nkaho bari gushyirwa ni nk'abawazarendo. Abenshi baba ari abawazarendo nyine basahura bagenzi babo badahuje ubwoko. Usanga bari kuba bavuga ati babirukane n'ababenegihugu
n'aba baturage babo bajyane nabo dusigare mu gihugu tukidogamo n'ubundi ntabwo ari abacu. Urumva ko gahunda ihari niyo kubirukanamo ndetse bakanigaruza, kuko gahunda ihari ubundi mu gutangira umwaka amakuru nafatishije mu nama y'igitaraganya yabereye i Bujumbura, yego yabaye mu buryo bw'ibanga. Kisekedi yari ayirimo ntiyavuzwe ndetse na bamwe mu basirikare bakomeye. Gahunda niyo kwirukana M23 mu bice bya Sud Kivu yose, bakirukana M23 muri Nord Kivu. Ubundi ngo umugambi uhari bamara bajya kwirukana muri biriya bice bya Masisi bamanuka za Rucuro bahita bakomereza mu Rwanda. Niyo gahunda bihaye, niyo ntego bafite. Urumva rero ko imirwanyo ikomeje, M23 ntiri gukomeze kwihanganira kubona ibi bintu biri kuba, kuko magingo aya impunzi zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Kamanyora. Urumva ko bikomeje kuba bicane, kuko muri ibi bice bya Uvira ndetse na hano za Sanje na hano za Kiriba abaturage bakomeje kugenda bavamo, bose ubu bari kwirunda Kamanyora. Isaha n'isaha murumva bavuye Kamanyora bagiye Bukavu. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, imirwano iraza ko guhindura isura, kandi ubona ko nta mikino ihari muri ibi bice magingo aya. Yego nibyo bwana Safari, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Twirwanira yasohoye itangazo, uranyemera ndisomera abadukurikiye, ubwo noneho tukomeze utubwira n'ibindi. Yego. MRDP twirwaneho yasohoye itangazo rya gazeti nomero 003 ryo ku itariki ya 21 kwezi kwa mbere 2026. Ati ikihutirwa, MRDP twirwaneho iramagana ihohoterwa n'ubusahuzi bikorerwa abanyamurenge bikozwe na leta ndetse na wazarendo mu mujyi wa Uvira. MRDP twirwaneho iragaragaza uburakari bukomeye kandi kamagana byimaze y'ibitero bigambiriwe bikorerwa abasivili b'abanyamurenge mu mujyi wa Uvira kuva ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ibikorwa na wazarendo zikora zifashijwe n'ingabo za leta Fardc umufatanye n'umutwe wa Fdnb FDLR, byose bikaba bikorerwa mu buyobozi n'inshingano z'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko ihuriro rya AFC rivanye ingabo zayo muri Uvira. Ibi bitero si byabaye mu buryo bw'impanuka, ni igice cy'ubukangurambaga bwateguwe bwo gukorera ihohoterwa ryihariye abaturage bo mu muryango umwe bazizwa gusa inkomoko yabo. Abasivili b'abanyamurenge barahigwa, bagakubitwa, bagaterwa ubwoba bukabije kandi bagahanwa mu buryo bukomeye. Ibi ni ibyaha ndengakamere bidashobora kwihanganirwa kuba ku rwego rw'amategeko no ku rwego rw'ubumuntu. Mbere gato yuko AFC ivana ingabo zayo muri Uvira, abasivili b'abanyamurenge banyuraga mu muhanda uhuza Uvira n'imisozi miremire ho plateau bagabweho ibitero ahitwa Kirungwa mu misozi iri hejuru y'umujyi. Ibiro bikaba byarabaye ikimenyetso kigaragaza ihohoterwa rikomeye ryari rigiye gukorerwa umuryango w'abanyamurenge nyuma y'uko AFC ivuye muri Burundi muri Uvira. Ubwicanyi n'iterabwoba bizarakajije umurego bituma imiryango myinshi hunga Uvira ikaba rero iri mu bihe bibi. Iri hungabana ry'abantu benshi rifitanye isano ritaziguye n'ibitero byabanje riragaragaza ko uyu muryango uri mu kaga gakomeye n'uburemere bw'ibihe biri kuba bizaba bibi cyane. Iby'abaturage bagirira ubwoba byabaye impamo. Abari basigaye muri Uvira bagabweho ibitero n'ubusahuzi bukorerwa ihohoterwa ry'umubiri. Bamwe mu baburi irengero, abandi baterwa ubwoba kandi barahohoterwa. Dukurikije amakuru y'agateganyo yakusanyijwe mu buhamya bw'abahungabanyijwe, byagaragaye ko nibura 70% by'amazu, amatorero n'ibiro by'imiryango itegamiye kuri leta y'abanyamurenge zasenywe ku bushake, birasahurwa ndetse ibyarimo biribwa. Amashusho aragaragaza ibi byaha birimo gukwirakwira
cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Birumvikana ko nta muryango n'umwe ukwiye kugabwaho ibitero bigambiriwe kwimurwa ku ngufu cyangwa guhigwa azira ubwo umwirondoro we. Iri ni ihame rigomba gukurikizwa ku banyamurenge aribo baturage b'abanyekongo bakwiye kurindwa guhabwa icyubahiro no kwemererwa uburenganzira bwo kubaho kandi bose. Ariko impamvu yuko abayobozi bagize uruhare muri ibi byaha bizagenda birafatwa nko bigomba kuryozwa ku bufasha bw'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe imyaka isaga 8 ishize niyo yadusunitse gufata intwaro no kwirwanaho imbere y'iki kibazo gihungabanya ubuzima bwacu. Kubera izo mpamvu turahamagarira umuryango mpuzamahanga, intumwa za diplomasi, imiryango itanga ubutabazi n'imiryango iharanira agateka kazira muntu guhagarika gucejeka bagatabara byihuse abasivili abanyamurenge bahungiye bava Uvira ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 2026. Hakenewe byihutirwa ubutabazi bwihariye, ingamba zo kurinda no gukora iperereza ryigenga ku byakozwe bikorewe iminembwe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2026. Colonel Kamasa Rakize William umuhuzabikorwa wa MRDP twirwaneho niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Bwana Safari, urumva ko ari gutabaza? Niko bimeze, ariko maginga ya ibintu byose byateguwe ndetse ubona ko urwego rwa diplomasi rushaka kuzagira ikibazo rusa nkaho ahubwo rushaka guteza ikibazo ku rwego rwo hejuru. Yego. Bitewe nuko ubona ko ahubwo hahindutse ikibazo gikomeye cyane, kuko ibice byose birasa nkaho ku mpande zombi harimo gutegurwa uburyo imirwano yakubura ku rwego rukomeyeho. N'ubundi iri huriro rya Fardc rikomeje gukataza mu kuba ryagenda rijya mu tusantere tumwe na tumwe M23 yagiye isohokamo. Yego. Ariko bakubwira yuko n'ubundi M23 haba mu misozi ikikije umujyi wa Uvira maginga ya irasa nkaho n'ubundi yamaze kuyigotagota. Yego. Bigaragara neza ko M23 isa nkaho nayo hari ikitegereje ku masezerano bagiranye bitahinduka, ukabona ko urugamba noneho rwahita rusubira ibubisi, kuko maginga nakubwira yuko n'ubundi gahunda ihari bamaze gupuraninga ko noneho nibyongera bazahita bakuramo axe ya Tanganyika, kandi nakubwira ko nka 60% kuyikuramo ni iminsi 2 yonyine cyangwa umunsi umwe. Byabiza kuborohera ku rwego rwo hejuru, kuko maginga abo tuvugana bamaze gufata umuhanda n'ubundi wahariya mu minembwe. N'ubundi ubona ko isaha n'isaha bahita bamanuka bakajya bibogobogo bagasenya ibirindiro by'abarundi bisa nkaho ariho bisigaye muri biriya bice muri teritwari ya Fizi. Yego. Mu gihe nanone M23 iri mu misozi miremire ya hariya za Makobora, ndumva narigeze ndikubwiraho aho ifite ibirindiro bikomeye cyane, aho bita za Mitambe ndetse na Pemba, imisozi myiza y'imirwanire icunga ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Nakubwira neza ko mu birometero 15 gusa M23 yageze mu misozi ya za Rusenda. Nakubwira yuko maginga ya M23 isa nkaho ishaka gutsinda diplomasi, kuko n'ubundi wabonaga ko yarangije gutsinda mu kigendanye n'urugamba rwo kurasana. Nayo irashaka kuba yatsinda mu rwego rwa diplomasi, noneho irasa nkaho iri gutanga abahanyi. Maginga rero uko byagenda kose, maginga isaha ku isaha ashaka kuguhamagara amubwira ko ibintu byahindutse, imirongo y'imbere y'urugamba imirwano ikomeye, kuko maginga ya aba Fdnb bakomeje kwiyongera muri ibi bice, aho maginga na nimugoroba bohereje batayo 3 zisanga andi mabatayo akomeje kugenda yironda muri ibi bice bikomeye. Ni mu gihe kandi ikabene naho urusaku rukomeje kuvuguza ubuhuha, aho Mayimayi Zuru ubona yuko nayo yariye karungu, wagira ngo nayo irashaka kuba yasa nkaho iri gutegura uburyo ki bafatura umujyi wa Karemi, kuko urabona ko bafite imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe
mu bakurikiranira umutekano cyangwa mu bakurikirana gahunda zo muri biriya bice bavuga ko iyi mayizuru ishobora kuba yakorana bya hafi na M23 bikaba byateye ubwoba cyane aba Fdnb bashinzwe ahangaha ikaremi kuko navuga ko Fdnb na TBDF aribo basa nk'abari gukontorora uno mujyi wa Karemi kuko magingo aya nibo bari gukora ku bibuga by'indege nibo bakomeje kwita ku mutekano wo muri bino bice. Urumva rero urugamba rurakomeye muri Ikaremi ndetse abenshi bazi yuko nta ntambara iri ariko abaturage bakomeje nabo kugenda babipiramo ndetse n'abasirikare bagiye batandukanye. Kugeza ubu kubigaragara nk'imyiteguro cyangwa se kwegeranya ibikoresho byo uraduha shusho kibiri gukorwa gute? Ese ibikoresho bizanwa biri guturuka he, biri kujyanwa kugeza ubu? Amagingo ya n'ubundi nakubwiye yuko misi ikomeye ya Fardc iri Bujumbura abantu benshi ntabwo bari babisobanukirwa ariko niba kuko indege n'ubundi zagenda zikayidepoza hariya noneho hagahita habaho kugenda babijyana ku akambitseho zimwe abasirikare. Urumva ibikoresho bisa nkaho bikomeye babijyana Ikaremi kuko ariho hize umutekano ndetse noneho Ikaremi bakabikurayo biza muri Sud Kivu. Magingo ya rero ibikoresho bikomeje kugenda byongerwa kuko nimba bazanye izo bataliyani z'abasirikare baza baherekejwe n'ibikoresho bagenda babajyana mu makampu agiye atandukanye. Aho nakubwira ko magingo ya izo batari 3 zaje zose zagiye Ikaremi kuko n'ubundi abasirikare bose babanza guca Ikaremi noneho mu kugenda babajyana ku rugamba baturuka Ikaremi ntabwo baturuka Bujumbura. Nicyo kintu wenda nasobanura ku bakurikiye uyu murongo mugari wacu wiyemeje kuzajya uba ukuri ku bikuri kubera muri Sud Kivu kuko deployment ikorwa iva Bujumbura ikagenda ikajya Ikaremi kuko ari hiteguye umutekano kuko nyuma y'uko babikuye Mboko babona ko imirwano M23 igiye kuhashika bagasa n'ababikura Mboko bakabijyana nyine Ikaremi kuko bavuga ko imirwano itari yahagera. Baba basirikare baje bashyashya baba ari abavuye n'abavuye Afurika y'Epfo. Abavuye Afurika y'Epfo yo nakubwira yuko bari Katanga bo bashinzwe ikiri Katanga. Ubu bari gucunga ngo Katanga hatazagira umusirikare uwo ari we wese ugeramo. Ariko abasirikare bose baje gutanga umusada ari aba TBDF bose abacashwe bahagurukira Ikaremi muri Tanganyika bakazamuka nyine bajya mu bice bigiye bitandukanye niba ari ugutanga umusada imbaraga niba ari ukugira gute nuko biba bimeze n'ubwo buryo bwa deployment uko ikorwa nuko imeze. Deployment ikomeye izrazanwa yaba minisiyo ikomeye byose biri Bujumbura noneho Bujumbura nibo bagena uko gahunda zikoreshwa ndetse nuko intwaro zigenda zitangwa ku maakse agiye atandukanye. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.